Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 7 April menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia melibas 92 unit artileri AFU di posisi tembakan, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 128 area digempur. Pos Komando Brigade Mekanis ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 11 proyektil HIMARS MLRS. Selain itu, 11 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 406 jet tempur dan 228 helikopter, 3.684 kendaraan udara tak berawak dihancurkan, 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.554 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.515 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.319 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 480 prajurit dalam satu hari. Termasuk 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja serta 8 unit artileri dan 4 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 177.110 prajurit selama konflik. Termasuk 3.633 tank, 7.016 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur, 292 helikopter, dan 2.291 drone. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 407 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ukraina juga menunjukkan rekaman penembak mereka. Mereka sekarang siap menembak menggunakan sistem senjata artileri AS-90 Inggris. Kelompok kedua penembak Ukraina sedang menyelesaikan pelatihan senjata self-propelled 155 mm AS-90 yang tangguh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan kabinetnya setelah mengunjungi Polandia. Hari ini, saya sudah berada di Ukraina, di Kyiv, di sini, di Bankova sepanjang hari. Sehari pertemuan internal dan persiapan acara yang direncanakan untuk beberapa minggu mendatang, kata Zelensky. Zelensky berterima kasih kepada seluruh negara sahabat yang terus membantu Ukraina untuk mengusir penjajah Rusia. Ближчі тижні. Провів нараду з главою уряду Шмигалем більш щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів, наш міжнародний порядок денний, підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на зв'язку з військовими. Усе, що стосується найгарячіших точок передової. Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона і захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.